Pozdrav ekipa! Evo, danas ćemo malo komentirati finalni dvoboj u Ligi prvaka, ali za mene to nije samo finala. Ovo je znači sudar dva potpuno različita nogometna svijeta, jer ajmo reći kontrola protiv kaosa. I ja mislim da će kaos pobijediti. Sad, kao ja smatram kaosom, sad ću vam polagano otkriti. Uglavnom, realno i Arsenal i Pariz igraju sasvim neki drugačiji nogomet. Tipa, Pariz je brz, eksplozivan, imaju baš jako puno pojedinaca koji imaju tu individualnu kvalitetu u napadu, kao na primjer Dembele, Kvara, Vitinja, naravno ne smijemo zaboraviti niti Barkolu, dobro, koji je većinom počinje s klupe, ali imamo Aduea i tako, imaju jako puno kvalitetnih igrača. Ali zato Arsenal je više strukturiran, ajmo reći taktički su više disciplinirani i jedan je od najboljih pressing sistema u Europi pod Mikelom Artetom, koji je naravno bivši, ajmo reći, pomoćnik od Pepa Guardiole, ali dobro, to svi već znamo. Uglavnom, ja baš smatram da je to tip finala gdje samo jedna greška može apsolutno sve prelomiti. Tipa greška u nekoj izgradnji napada ili ne daj Bože u samoj obrani, kod primopredaje lopte, što se zna dešavati zbog presinga, zbog stresa i svega. Ili naravno može prelomiti jedan jako brzi kontranapad, što se iskreno nadam da bude, jer Pariz ima to što Arsenal nema na neki način. Sad čisto da ovak popričam malo o omjerima, znači Pariz i Arsenal su se međusobno susreli 7 puta i doslovno su izjednačeni. Zato što Arsenal ima 2 pobjede, Pariz ima 2 pobjede, ali zato imamo i 3 remija. Sad, njihova 8. utakmica je upravo ona u finalu, u Budimpešti koja se igra na Puskas areni. Tako da definitivno kogod pobjedi u toj utakmici preuzet će vodstvo u tom rivalstvu na neki način. Sad, prije sezone 2024-2025 je Arsenal tu bio puno dominantniji nego Pariz, jer Pariz je tek u zadnje 2 sezone uspio na neki način dostići to njihovo rivalstvo, jer do tada je imao tipa Arsenal 2-0, a sad je Pariz ipak na 2-2 s njima, jel? Kaj se tiče pobjeda. Jer zadnji put su se susreli u Ligi prvaka u knockout fazi, u polufinalu, gdje je Pariz obje tekme pobjedio. Znači, prvu tekmu su pobjedili 2-1, a drugu tekmu su pobjedili 1-0. Dok je prije, znači, Arsenal njih pobjeđivao u grupnim fazama uglavnom. Sad, ajmo malo popričati o Arsenalu. Znači, Arteta je stvorio jednu od najorganiziranijih ekipa u Europi bez lopte. Znači, znamo svi da su poznati po brutalnom presingu, po opasnostima iz kornera, iz slobodnih udaraca, to je prekida. Također imaju jako stabilnu obranu. Znači, Soper i Gabriel i Saliba su, ja ne znam, ko da imaju neki štit i ne daju nikom da prođu. Imamo i dobre bekove u Arsenalu, tako da definitivno imaju jednu od najstabilnijih i najboljih obrana na svijetu. A to se može vidjeti i po nekim primljenim golovima, ali ajde o tom ću kasnije. Sad, htjela bih isto reći neke ključne stvari o Parizu. Znači, Pariz se u zadnjih godina transformirao u momčad koja igra timski, znači neki timski sustav. Bez prevelikih zvijezdi, kao što su to bile prije. Znači, njih su prije zvali isto na neki način galaktikosima, zato što su imali Messija, Mbappéa, Neymara, itd. Ali mislim da su napokon shvatili da ajmo mi izgraditi tim koji će igrati jedno za drugo i će jedne druge krpat i pomagat, i ja mislim da je to napokon Enrique uspio složiti. Zato što sada Pariz ima znači, ključne igrače poput tipa Dembelea koji ima brutalnu brzinu i brutalan je na 1-1 što ti treba. Onda imaš Kvaru koji ima taj dribling, tu neku kreativnost. Znači, frajer je baš španer.
Imaš Duea koji je isto tako. Ima tu brzinu, ima taj dribling, bili smo u tim tekmama sad prije u Ligi prvaka kada je radio Bayernu, znači čudo. Ali imaš također jednog Vitinju koji je po meni nakon Luke Modrića najbolji vezni na svijetu. Znači taj čovjek ima takvu kontrolu u sredine i lopte i općenito vizije da je to uopće meni teško objasniti. I to je na neki način doprinijelo Parizu da igra nogomet kakav igraju danas, a to je da jako dobro igraju kad imaju puno prostora i jako su opasni u tranziciji. Što i očekujemo njih i u ovoj tekmi. Sad, da popričam malo o statistici kad se tiče zabijenih golova. Ovako, Pariz do sada u Ligi prvaka ima 44 zabijena gola, te su naravno prvi u Europi po zabijenim golovima u Ligi prvaka. I negdje im je prosjek oko 2,5 gola po utakmici u Ligi prvaka. Jel? Te naravno nije ni čudo da ih svi smatraju jednom od najefikasnijih momčadi ikada u Ligi prvaka. A primili su 22 gola, te mnogi kažu da i oni uz Arsenal imaju jednu od boljih obrana. Sad, vidit ćemo kako će to izgledati u finalu. Ali dobro, nadam se da neće puno primiti. Sada, kad se tiče Arsenala, Arsenal ima 29 zabijenih golova u Ligi prvaka, ali ljudi moji, oni su primili samo 6 golova u cijeloj sezoni Lige prvaka. I ne samo to, jedna su momčad koja nema uopće zabilježen niti jedan poraz u Ligi prvaka ove sezone. Tako da definitivno nas čeka jako uzbudljiva utakmica, ali ja osobno smatram i vidim da Pariz bude taj koji će pobijediti ovo finale i imam neku predikciju od 3-1 ili eventualno 4-1 za Pariz. Sad, zašto? Zato što ja vidim Pariz kao momčad koji ima više individualne kvalitete u napadu. Arsenal će sigurno imati kontrolu u nekim dijelovima utakmice, pogotovo u prvih 30 pa čak i prvih 60 minuta, ali Pariz je baš momčad koja u tih zadnjih 30 minuta može napraviti kaos. Zato sam rekla kaos pobjeđuje u ovom finalu, ali uglavnom Pariz ima to nešto koje može odlučiti utakmicama i u zadnjih 5 minuta. Razumijete, imaju tu brzinu, imaju tu kvalitetu, mogu zabiti iz daljine, brutalni su 1-1, tako da, eto, sad preostaje nam finale u 6 sati, ali evo još ću samo reći da ako Pariz zabije prvi, mislim da će onda Arsenal morati izaći iz tog svog sistema i tu bi Pariz mogao postati i jako smrtonosan za Arsenal. Sad, živi bili pa vidjeli. Ljudi moji, nadam se da vam se svidjela ova moja mala predikcija i to je to. Vidimo se. Ćao. Ajmo Pariz.